Dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. Na ovom klipu na monolekt serijala škola, u ovom slučaju je srpski za 5. razred, dakle ovo je pokušana livada od Desanke Maksimović. Pa da počnemo. Desanka Maksimović je bila najstarije dete oca Mihajla učitelja i majke Draginje. Mihajlo je bio sin Dimitrije i Nerežde Maksimović. Nera je bila potomak kneza Jovana Simića Bobovca. Odmah posle njenog rođenja Mihajlo Maksimović je dobio premeštaj te se porodica selila u Brankovinu. U Brankovini je provela detinjstvo, a u Valjevu je završila gimnaziju. Početkom avgusta 1933. godine udala se za Sergija Slastikova, nije imala dece, studirala je na odeljenju za svetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Priroda u poeziji Desanke Maksimović je život i ona ume da se saživi s njom i da je osjeti. O nastanku svoje poznate lirske pesme Pokošana livada ona piše jednog sutona u mladosti vozeći se na konjskim kolima koje je terao moj deda kroz miris pokošenih livada, doživjela sam svoju pokošenu livadu. Pesma Pokošena livada sastoji se od dve strofe, prožeta je metaforama. Ova pesma podsjeća na tužnu bajku, pesnikinja u njoj oplakuje smrt trava za koje veruje da kao i ljudi imaju dušu. U prvoj strofi daje sliku livade ispunjene setom koja kraj reke sanja, dok zrikavci tužno zriču, o pomrlih trava duše još lebde vrh otkosa. A zatim se obraća čitaocu, o vi ne znate tužnu o smrti trava priču. Druga strofa daje sliku livade posle kosidbe, kosu doživljava kao ubijanje trava, pokošena livada kao ogromno bojno polje gdje je palo mrtvo bezbroj ljubkih šarenih glava i bezbroj nežnih tela, kada su divovi kao hrašće došli u domovinu trava. Eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao.